Babukeli nginibingelele. Andisho silungisa ikhantri. Lo onibingelelayo utrailer unogwajuphula izinja nezinjakazi ziyasaba ukumjaha ngoba zamjaha ziyaphuka. Namhlanje sambile sisendaweni yasemkhuze ezimbidleni. La sizozwa khona udaba lukaMkhulu ukuthi kahlahle kwenzakalani. Kunomfethu oseceleni kwami osibhalelile. Uma sitreka kuma email siyabona ukuthi ubafo ubhalile ukuthi asize la endaweni yasembidleni emkhuze sizozwa udaba likaMkhulu ukuthi kwenzakaleni. Angananazi ke bhuti kuyaphileka. Hayi siyaphila mfowethu njani? Hayi kuyaphileka bhuti kuyaphileka bhuti. Ngicela ukubuza ubhuti uba igama. Hayi mina uNdosi ngibizwa Ndosi la kwelakithi. Hayi siyawuzwa bhuti Ndosi. So siyabona bhuti la usibhalelile ukuthi size la endaweni yasembidleni emkhuze. Ufisa ukuthi bafo sikusize ngani ngoba siyabona ukuthi ubhalile ngodaba laMkhulu kahlahle kwenzakalani. Hayi mfowethu khona kunjalo. Ngoba ngithema ngithi ngene einkundleni zokuxhumana ngabona ukuthi hayi khona abantu abangehle bangisize ngalolu daba. Mina kumakhelwane wami lo umkhulu. Umkhulu ngubani? Mina ngilapha eceleni kwakhe. Umkhulu ekhathini lezi ezedlule inyangeni ezedlule uyahlupheka nje uhlushwa zilwane. Kwahlushwa zilwane isikhathi eside ezinye gidagida pheko uthayela. Sacabanga ukuthi mhlawumbe intwana encane le yenzakalayo. And umkhulu zacina mhlawumbe ezilwane sezimdukisa zimkhiphe emahlathini. Manje bengithi sibhalela nini ukuthi mhlawumbe usizo singathola yini. Khona nendlela engasisiza ngayo mhlawumbe. Usetho yikhulumela yena umkhulu ke kodwa ngoba ukhona naye eceleni kwethu. Hayi no bhuti ngiyakuzwa and futhi kuyinto enhle le ukuthi usibhalele ezi umakhelwane uma ubona ukuthi umakhelwane wakho unenkinga ngoba kahlahle iso likamakhelwane likuwe. Uyayibona into leyo. Awukwazi ukuthi umakhelwane kungafike kuqhamuke isigebengu esisuka le umakhelwane uma ekhala uthule wena. Kuyinto enhle bhuti uNdosi lento oyenzile ukuthi ubhalele thina silungisa ikhantri bese usithulela udaba likaMkhulu. Mkhulu ngibuye ngapha ngakuwe. Mkhulu siyabona la ukuthi umakhelwane wakho ubhalile ubhuti uNdosi echaza ukuthi kahlahle kwenzakalani. So mkhulu ngicela ukuthi ubingelele abalaleli ekhaya bese ke siyalithula udaba bese uyabalalelisa ukuthi kahlahle yini eyenzakala kwenzakalani. Ngibingelele mkhulu. Ngiyababingelela abalaleli. Hayi sikubingelele mkhulu. Mkhulu cela ke utshela abalaleli ekhaya ukuthi kahlahle kwenzakalani yini le ekhuluphayo kangaka. Ngangihlezi la. Kwaqhamuka imoya engayazi. Kwathiwa mina ngijethi ngihlakaniphile. Ngagijima ehlathini insuku ezimbili zonke. Insuku ezimbili zonke ngigijima ehlathini ubusuku nemini. Yo. Ngidubula ngingaphethe isibhamu. Yo. Ngaye ngalandwa nansi inyanga lapha kwaJobe siyashona eyangilandayo. Yo. Yangibuyisa la ekhaya. Ngingazi ukuthi kuphela nje igama lalithi wena nje usile. Ngenzeni na ngisayisebenzela. Iloko phela ngishuma. Okwesibili ke ngiqhubeka nokwesibili. Hayi mkhulu ngiyezwa kahlahle uma ulithula udaba uthi kahlahle shuthi lento lena yaqala ngomona ngokuthi wena nakho uyasebenza and utshela ukuthi usile. Usile. Kuthiwa kahlahle umkhulu utshe uthi usile ngoba nakho uyisebenzela. Ngisebenzela ilokho kuphela. Lokhu ke mkhulu ngoba uyaveza ukuthi kahlahle lento akukhona ukuqala yenzeka. Lokho kwesibili ke mkhulu ngicela ukuthi uqhubeke usilandise ngixolise nje ukuthi ngingene eMadevini kodwa bengisafuna ukuthi mhlambe nabalaleli becaciseleke emakhaya ukuthi kahlahle shuthi lento yaqala ngomona ukuthi wena utshele ukuthi usile. Kungani mkhulu betshela ukuthi mhlambe usile yini le mhlambe owawunayo kangaka yize mhlambe usebenza beze kufele isigaba bathi hayi mhlambe usile. Nganginalutho nje ukuthi ngangisebenzela. Ngisebenzela nginankinga ingane zami zikhululekile nje ngangena moto kodwa nje ngangingazi ukuthi imali yaphela ephaketheni. Ngangiphila nje kumnandi ngiqhamukela ngisahlala ke endlini zodaka hayi ngoba sengasama nalokho engakuzamayo. Yo. Mkhulu ungubani siyabona la kuma emails uma strike ukuthi kahlahle ngoba ubafo esibhalelile ukuthi kahlahle inkinga yakho ekhulupha kakhulu phakathi kwakho nezilwane kusho ukuthi zilwane lezi ezikhulupha ingakho futhi nobhuti eze wasibhalela ngoba nawe usushila ukuthi lento yaqala uhleli lapha ekhaya yakuthatha yakukulahla la ekulahla khona wase usizwa ilenyanga. Kwenzakalani kahlahle emkhulu phakathi kwakho nalezi zilwane? Angazi ngabe ngiqamba manga ngoba lokho kwesibili
zifike nje ngihlele endlini kwathi wangivuke kufanele ngiyothwasa mina Yo. hawu ngithwasela mina ngabathi ngiyacimeza ivele mangivula amehlo zibaleka Yo. saza ngikhiphe endlini Hayi ngiyakuzwa mkhulu ungubani. Ngicela ukuthi mhlambe ke usilandise usikahlahle lento yaqala kanjani mkhulu? yaqala ngangihlezi endlini kwaqala nje kwaqhamuka abantu engingabazi Yo. Bangobani mkhulu laba amadoda abesifazane ngilele ngibheke phezulu uma beqhamuka nje mangithi ngivala amehlo bebuye bebela mangivula amehlo behlakahlaka bathe begcina babebeka yonke babekhuluma la emgwaqweni awubazwanga mhlawumbe mkhulu ukuthi uma bekhuluma bakhuluma bathini? bathi funa ngiyothwasa mina Uyothwasa. ukuthi mina ngithwasela ngingathwasa ikhehla leli njengami ngathi mina ayekwenzeke lo Mhlawumbe mkhulu uma ngabuza akekho mhlawumbe kini ebantwini mhlawumbe abadala komkhulu bakho noma komalume bakho noma kogogo bakho owake waba mhlawumbe isangoma. zikhona kumanje namanje ikhona izangoma Okusho ukuthi kahlahle lento yokuthwasa iyinto ekhona ephilayo. zikhona namanje ezincane kimi zikhona izangoma kithi kodwa ke lokho kwase kungiqhamukela awumadoda njengoba sengidonse kangaka ngigugile ngasawuqhamuka pha amadolo okugida Hayi phela mkhulu mhlawumbe nami noma ngingenalo ulwazi olwanele ngalezi zinto zabantu abadala kodwa ke mhlawumbe bafika nanoma ngayisiphi isikhathi bafikela nanoma ngawubani mkhulu uma ulele endlini yini mhlawumbe eyayenzakala ugcine uze unyamalala uhamba mhlawumbe cela usilandise mkhulu ngavuka ngagqoka mina bengikhipha ngenkani kuthi unenkani sifuna ukumkhipha la nawo abantu sebemile eminyango bekhona labantu laba mkhulu yebo bekhuluma la emgwaqweni ngathi mina cha manini ke ngiyavuka ngiyagqoka ngaphuma la ngagijima la ngangena kwanhleka yini pho mhlawumbe mkhulu owayigqoka ngaleso sikhathi owayithatha ngafaka ijacket yami sanoma ngafaka isikhindini ngijwayele ikhindi mina kodwa nje ngathatha ijacket ngigqoka ijacket ngaphuma thatha ijacket ngigijima ngena kwanhleka ngaphuma kwanhleka ngena waphakathi abekho mhlawumbe abantu abakubona endleleni mhlawumbe ababe ngakuvimba noma nje babe khona bangiqala la ngaphinde ngagijima ngena kwanhleka ngaphuma kwanhleka ngena waphakathi ngithi ngiyakunami umntatadewethu angamfica ngaphuma nganqamla la ngathi nganqamla lapha komalume ngathi manginqamla la naba babili behla babehamba nga2 laba bantu bagqokeni mhlawumbe mkhulu noma into ezimnyama kusebusuku phela bagqoke udinto ezimnyama nje ezimnyama bahamba nga2 nathi imoto imlapha kuthi hayi asimthathu unenkani unenkani lo muntu mkhulu babe bangaki mhlawumbe labantu othi wena babehamba nawe thula lapha 2 futhi lapha babe uthula ngwela lapho kwa6 mkhulu ngiphuma la ngibaleka ngena manje babe u2 kodwa bona ukuqhamuka kwababe baningi babe baningi bona kuthiwa hayi mkhipheni endlini babekhuluma mhlawumbe bethini okunye babekhuluma nje obasikhuluma nje babe ngakhuluma kokushwashwaza kwangabantu nje abakhulu abesifazane abesilisa ababekhona ukhona wesilisa lokho ebelesele ethi nje etheni mkhulu lo muntu mkhipheni unenkani okahlahle inkani unenkani lo mkhipheni unenkani bayisho njalo mkhulu yipi lenkani abathu nayo ngangafuna ukuphuma endlini bethi ke mangiphuma endlini bememesa lapha emgwaqweni akaphume ngibona abantu sebegcwele indlu mina uma ngithi ngivala nje amehlo bengena manje mkhulu ngoba bathi awufuni ukuthi uphume endlini bafuna ukuthi uphume endlini niyephi kuthiwa ngiyothwasa phela uyothwasa bakhomba ngapha phezulu ngakuphi nendawo bakhomba bathi le ngaye ngajika kwalokhuzana lapha kwandindile lapha engajika khona ujika khona mhlambe usujika ndlelani mhlambe uyabuya uzekhaya avinjwa yibo ababili babehamba nga2 bangivimba ngathi mangithi ngizama indlela ukuthi ngibuye manje ngifuna ukuyolala lapha kumngani wami naye mhlamba akekho bese ngishiya ngithi ngifuna indlela ukuthi ngibuye ngibone ukuthi ngilala kuphi
baqhamuka nje ababili. Manje mkhulu endleleni ngenkathi uhamba bahamba bathini labantu labo? Akekho ayikhuluma ngaphuma nje lapha ngabaleka sengifaka ijacket ngabaleka ngena amahleko. Ngathi mangena amahleko ayi ngamemezela umfana wakhona wangasabela ngaphuma ngangena kwaphakathi ngithi ngifuna nanga umtata wethu. Wamthola noma wamtholanga? Angimtholanga naye akekho abathi ngiyangqonqoza ngaphuma ngiyabezwa babanga umsindo laba bantu. Ngaphuma nganqamla lapha ngafohla lapha nganqamla la kwamalume. Ngathi mangiwela umgwaqo lapha naba abawu2 bangangikhulumisa futhi. Nganqamla kwasisi manje ngoba bebabili bamile noma mhlambe bahamba ngesikhathi ngiwela mina nahamba lapha. Yo Angithi mina ngethukile. Abakhulumi lutho nawe. Abakhulumi lutho. Kodwa laba babili abangivimba lapha ya. Bangivimba laba kwathiwa le. Hayi ngaxolisa. Ngaxolisa ngathi hayi ngiyaxolisa bafowethu. Ngiyayivuma induku. Yo. Ngicela ningidedele manje ngibuyele ekhaya ngiyobeka ukhiyi. Ani ngangiphethe konke nokhiyi ngikhiyile endlini la. Ngicela ningidedele ngibuyele ekhaya ngibeka ukhiyi. Naba bala. Lapho kwagumela. Bayamemeza. Uphi? Ngithi hayi ngiyeza ngise. Ngangena necapha kulomfana lapho kwagumela. Yo. Wathi umfana wakhumela ubana manga. Amanga malume, amanga mkhulu. Ngezwe ngathi khona ukusukayo lapha kimi ngathi khona inkungu esisukayo. Yabona makusuka kubala inkungu. Wanginqamlisa lo mfana wathi phuma la ngangena umgwaqo. Hamba lapha mkhulu. Uma ngifika lapha wathi dwe ngathi ngila kwagijima nami umtata wathi malume awuthi ngikulandele induku zami lapha. Wahamba walanda umuthi ongabe ugcotshiwa unjani. Wafika wafaka endishini wathi geza. Manje mkhulu wena endleleni like wawuzizwa unjani wawungasaba ungathukile kwakwenzakala? Ngithukile mntanami. Ngangethukile lokho kubi kanzima. Uyeke kwasehlathini ngangethuka kakhulu. Ehlathini yini eyafike yenzakala ehlathini? Ehlathini phela ngangilwa lapho ngangiphethe ibhamu ehlathini. Yo. Ehlathini ngangiphethe ibhamu ngidubula kungekho bantu. Ngabuya ngihuzukeke konke lapha izinsuku ezimbili zonke. Yo. Ngingazi ukuthi ngenzeni. Kule ndawo yakithi ke mfana wami. Ngiyakuzwa mkhulu. Manje ke ngoba ukuvezile ukuthi khona inyanga eyakusiza le nyanga ikuphi engathi yona yafike yakulekelela ngakho. Ngabe ngiqamba amanga. Yakhwila phela ngeza induku naye yazi ukuthi yenze njani ngoba yalikhuluma iqiniso kulabo babeyili ukuthi bamthwebulile. Ule Manje mkhulu le nyanga yikutshela ukuthi obani laba bakuthwebulile? Hayi kazi ngitshela ngifuna uqamba mama. Yathi nje bamthwebulile igama lalithi kimi ngitshela ukuthi ngisile. Mina ngangisebenzela leko malimete la ngangisebenza. Igama lalithi mina ngitshela ukuthi ngihlakaniphile. Ngenzeni na angenze lutho. Finish ngihlala ilokho ke mfana. Hayi ngiyakuzwa mkhulu. Manje mkhulu laba bantu abakaze mhlambe baphinda futhi bafika noma mhlambe kumanje abasafiki kuwo. Cha, engani babuye kanti sekukanti kambili. Sekukabili befika la. Cha okwesithathu abaze kufike umuntu. Abaze kufike umuntu ke. Uyayizwela ke nawe embukeli lapha ekhaya ukuthi umkhulu kahlahle yini eyenzakala? Makhelwane ngibuyele ngapha kuwe. Lento mhlambe endaweni ngabe kuyinto evamise ukwenzeka yini? Cha futhi ngizochaza mina lento lena ayivamisile ukwenzeka endaweni. Saqala nje sesithuka nathi hayibo sisibona umkhulu nangethathwa zilwane sekuthiwa senyamalele ekhaya samansi. Masihambe sifunisa kwaze kwavela nako Reza kufaka nako Radio lapha kuMaputare FM. Bachaza ke basafunisa lapha. Sagcina sesimtholileke. Nimthola kuphi? Nimthola kanjani futhi umkhulu? Ukumthola kwethu samthola ehlathini. Wabuya ngapha ehlathini saqala sahamba abantu besintu nje kanje. Basilayela ukuthi usehlathini la khona uyena usengachaza ukuthi ehlathini lapha kwakwenzakalani ngaye. Hayi ngiyakuzwa makhelwane. Mkhulu ngicela ukubuya ngiphinde ngibuye futhi ngapha kuwe usichazele ukuthi mhlambe ususuka ehlathini uze ufike ekhaya wagcine ubuye kanjani? Ngitholwa nangu unjingisha nanga. Unjingisha lapha phezulu. Nakhona sebekhwilile lo mfolo wayekhubazekile esekhwilile ngomuntu ukuthi fanele ngibuye. Lo uba inyanga
inyanga nansi ingapha yayisikhwilile inyanga kufanele ngibuye ekhaya insuku embili ngigijima ehlathini manje mhlawumbe kulezi insuku omkhulu ezimbili owawuhleli kuzo ehlathini yini le eyayenzakala kuleyiwa amabutho onke abuyonke wakithi amabutho kwakuliwa nje amabutho engikake phakathi ngiphethe isibhamu ngasiphethe kulabantu mhlawumbe owawulwa nabo akekho mhlawumbe ungakhona ukuthi umkhumbule mhlawumbe ukuthi hayi lo ngamkhomba ngikhumbula impela ngifuna uqama mkhulu usukuvezile ukuthi ehlathini wahlala 2 days so mkhulu cela ukuthi usichazele ukuthi ekhaya wagcine ufike kanjani nazi imoto zingithola lapha ngalandwa izimoto mkhulu omakhelwane sebetholile ukuthi sengitholakele ngiphume kuMaputaland sengiphume kuMaputaland umuntu umumbo wangithola ngihamba ngihebhuke konke ikhindi lezi wabona lo muntu uthi nangi lo muntu ade bemfuna ophume eredweni ngabona kuqhamuka imoto nje nami ngabona kuqhamuka imoto yafika imoto zathi qaqe nje kwathi apha hey futhi yabona mangikhuluma leyo nto wethu angikhali inyembezi ngoba yonke into engikhuluma ngiyayazi mina ngiyazi into engikhuluma ayikwabhlungu mkhulu ukuza lokho ke manje ngenkathi labantu sebekulandile omakhelwane sekugcwele imoto lento ayikaze mhlambe kwaba ngathi iyakulwisa ngoba isibona abantu abaningi inqondo yayenzi nje ibuye ephindi lahleke inqondo ibuye inqondo phindi lahleke ngafika la ekhaya sasibaningi sasahlala sibaningi lapha nodadewethu nezingane zami sasahlala sibaningi nje angilalanga futhi ngalosuku ngabhonga kwasi bavuka ekseni bangiphindela futhi kuloya umuntu awafike lo muntu awangikhenika yayihleka nje lesizwa lelo uhamba ngwheelchair wayehleka siwashona nkosi yami namanje mangikhuluma le nto bafana bavela ukuthi angikali inyembezi ngoba ngazi kwakwenze njani ngisukelwa ngenze lutho kuthiwa nje ngitshethi ngisile feni nje ngikhlali lokho kuphela ayi ngiyakuzwa mkhulu kwakubi mbukeli lokhu esikuzwayo ngoba umkhulu lento uyakhombisa ukuthi imphatha kabuhlungu ngiphinda ngibuyele ngapha kuwe makhelwane mhlambe nina lukhona olunye mhlambe usizo enike nalizama umkhulu yize mhlambe senimthathile namisa kuJobe ukhona futhi mhlambe olunye usizo enike naphinde nalizama mhlambe cela usichazele lapho cha mfowethu alukho olunye usizo siyake saphinde salizama ngaphandle ukuthi simuse kuloya muntu njengoba esesho umkhulu ukuthi lo muntu wagcina seshonile lo wamzama ngaleyo mithinyana ngoba kuyayehlala kuphinde kumvuke futhi manje ingakho sinibhalele lapha kule show yenu ukuthi mhlawumbe ngaba yini nalo usizo or umbukele emakhaya mhlawumbe ukhona ongaba nalo usizo lokuthi mhlawumbe ukhona la ngasizakala khona umkhulu mkhulu mhlawumbe iluphi mhlawumbe usizo ofisa ukuthi sikutholele noma usizakale ngalo ngifuna kuphele lento mangingathola lo mlapho endabo ngoba lento ihamba ibuyifike le ngifuna lento iphele eduze kwami ingaphindi ibuye ngoba iyangihlukumeza manje siyabuya kabili iyangihlukumeza shuthi kwesithathu sengihamba mina emhlabeni finishing class hayi ngiyakuzwa mkhulu mbukeli nawe lapho ekhaya uyayizwela ukuthi umkhulu ufisa ukuthi simtholele umlaphi wendabuko ozokhona ukuthi enze njani emsize so rethi lezi lwane zizophela kuye makhelwane cela ukuthi nje mhlawumbe ngithathele ithuba ngibonge ukusukumela phezulu indaba kamkhulu ukuthi uzama ukuthi ubhalele thina silungisa ikhaya ukuthi umkhulu elithole usizo makhelwane sizozama ukuthi umkhulu simtholele usizo bese ke siphinde sibuyela kuwe sifike la ekhaya makhelwane makhelwane ngicela ukuza mhlawumbe athina amagama mhlawumbe ongawadlulisa ngoba sambe safika lapha eMkhuza hayi ngingakusho mina ukuthi kube intokozo kakhulu ukuthi ngithi nginibhalela ngigcine senifikile nikwazile ukufika singathokoza kakhulu futhi uma kuyogcina umkhulu isizakele ngalento ababukeli uma ukuthi khona umuntu abangongasiza umkhulu abamaziyo umuntu umelapho endabuko ngicabanga ukuthi ngoba into yesintu le masithatha kuyibuka mangaba khona umuntu ongakhona ukumsiza umkhulu iphele lento ngoba uyasho ukuthi njengamanje uyasaba nasebusuku mayelele kosuke kubuye noma okwesithathu mhlawumbe nje uma ngabuza makhelwane abekho mhlawumbe abanye abalaphi bendabuko njengesakhamuzi mhlawumbe obazi ukuthi mhlawumbe umkhulu bangamsiza kube ukuthi mhlawumbe uma suka la mhlawumbe siqala sizama bona abantu abaseduze hayi njengoba sibhalelele lokungani lesilungisa ikhanta
sesizame kakhulu. Sesizame bonke abantu asisathembi umuntu. Kuyathi ibala nje kuphinde kulokuhlala kumvuka manje ingakho ke sithi silinikela kunini udaba ukuthi mhlawumbe ukhona umbukelo ongabukela ebese esilayela umuntu ongakhona ukusisiza. Hayi ngiyakuzwa makhelwane. Mbukeli nawe uyayizwela lapho ke ekhaya. Ngicela mhlawumbe nanoma ngathubani umuntu wesintu umlaphi wendabuko ongakhona ukuthi esize umkhulu ngoba umkhulu eselibekile udaba lakho ukuthi umkhulu unenkinga yani yelwane ezimthatha ebusuku. Mbukeli lapho ke ekhaya ngoba ubafo ebhalele thina silungisa ikhanda and thina ngoba silungisa ikhanda asehluleki umkhulu sozama ukuthi simtholele umlaphi wendabuko ozokhona ukuthi emsize umkhulu nanoma ngawubani mhlambe omaziyo makhelwane noma umalume wakho noma ubhuti wakho onale nkinga ekanjena ecishe ifane njengekamkhulu cela ukuthi uthinte thina silungisa ikhanda then sizozama ukuthi simtholele usizo. Mkhulu ungubane sizozama ukuthi mkhulu sikutholele usizo. Ngiyakuzwa ngingabonga futhi kakhulu. Hayi kubonga thina mkhulu no babukeli ke lapho ke ekhaya umkhulu sizozama ukuthi simtholele usizo ngayo yonke indlela umkhulu esizakale kule nkinga abhekane nawo. Siyabonga amakhelwane nawe kakhulu nje ukuthi umkhulu umsukumele makhelwane. Hayi siyabonga kakhulu. Siyathemba ukuthi hayi kuyoba usizo kakhulu ke ukufika kwenu. Hayi siyabonga babukeli lapho ke ekhaya. So sesohlangana umkhulu mase simtholelile usizo.